महत्तरी गौशाला नगरपालिका के उप मेयर रेणु कुमारी महतो अपन जान के सुरक्षा के मांग करते जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कयलनि अछि। उप मेयर महतो बुध दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ अपना के बेर बेर जान मारबाक धमकी आयल कहैत जीवन सुरक्षा के लेल अपील कयलनि अछि। न्यायिक समिति में दू पक्ष बीच के विवाद निरूपण करबाक क्रम में स्थानीय सुरेंद्र महतो लगायत जान मारबाक धमकी देने उप मेयर महतो आरोप लगौलनि अछि। वही क्रम में वड़ा नंबर 2 के वड़ाध्यक्ष श्याम सुंदर मंडल सेहो परामर्श में सहभागी रहल। उजुरी देवाला व्यक्ति जगदीश ठाकुर के समेत जान से मारबाक धमकी देने उप मेयर महतो आरोप लगौलनि। उहाँलाई मैले बोलाएको पनि हैन, कसरी उहाँ आउनु भयो त्यहाँनिर त्यो मलाई थाहा भएन। त्यसपछि उहाँ अलि नराम्रो असभ्य व्यवहारमा उत्रिन थाल्नुभयो, मसँग नराम्रो कुराहरू बोल्न थाल्नुभयो। पछि गएर त कुट्छु पिट्छु भन्ने कुराहरू पनि बोल्न थाल्नुभयो। त्यतिखेरमा मेरो त्यो जुन उजुर दिने हुनुहुन्छ जगदीश ठाकुर, उहाँले चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले तू चल पहिले निगौँ तेकर बाद तोरा देखाबो कुटी में रहबा कि तोरा कहाँ हम पुगा देबो जीवा कि मरबा भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यहाँ मैले पनि भनेर त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी 2-3 जना अझै हुनुहुन्थ्यो फोकल पर्सनहरू, दुवै अर्को क्षेत्रबाट आउनुभएको। उहाँले पनि यस्तो असभ्य नबोल्नुस्, उपप्रमुखको कार्यकक्षमा तपाईँ वडा अध्यक्ष एउटा सम्मानीय पदमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्दा त्यो मान्छेलाई पनि उहाँले धम्काउनु भयो वडा अध्यक्षज्यूले। तल हिँड तँलाई म मारिदिन्छु काटिदिन्छु भन्ने कुराहरू। अनि मेरो उहाँ श्रीमानजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो आइटीकै कुराहरू लिएर उहाँ बसिराख्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूलाई वडा अध्यक्षजी एउटा प्रतिनिधि भएर यस्तो बोली चाहिँ नबोल्नुहोस्, उहाँलाई किन धम्काउनु भएको, एउटा बुढो मान्छे गरिब मान्छे भन्दाखेरि त बोल्नेको हो त यहाँबाट निस्कि भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भने मेरो कार्यकर्ता छु, म सल्लाहको लागि जसलाई पनि राख्न सक्छु कुरा गर्दाखेरि तपाईँ यहाँबाट निकाल्नुहोस्, उहाँलाई बस्न मिल्दैन भन्दाखेरि मैले उहाँले तपाईँ धैर्य साथ बस्नु भन्दा मलाई नै नराम्रो कुराहरू नराम्रो शब्दहरू बढी चाहिँ मलाई ज्यानकै मार्ने धम्कीहरू दिनुभयो। त्यसमा चाहिँ अब मैले सुरक्षा निकायमा सम्पर्क गरेँ। हाम्रो गौशाला नगरपालिकाको के अरे नगर प्रहरी कार्यालयको इन्सपेक्टर साहबलाई जानकारी दिएपछि हुन्छ म्याडम म पठाइदिइरहेको छु भन्नुभयो। 2 जना पठाउनु भयो। त्यसपछि मैले यो 2 जनाले पनि सम्हाल्न सक्नु भएन, त्यो भित्रको जुन माहौल क्रिएट भएको थियो। अब त्यहाँ बसिराखेकै छ, म उहाँलाई निकाल्नु बाहिर भन्दा पनि उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नु भएन। उहाँ जसले मार्ने धम्की दिनुभएको छ सुरेन्द्र महतो, उहाँ बसिराख्नु भएकै छ, केही प्रतिक्रिया जनाउनु भएन। त्यसपछि मैले एसपी साहबलाई तुरुन्त फोन गरेँ। एसपी साहब मलाई सुरक्षाको एकदमै आवश्यक भयो, हजुरले कसरी गर्नुहुन्छ मलाई यहाँ सुरक्षा दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा टिम अझै पठाइदिनु भयो। त्यसपछि पनि केही प्रतिक्रिया लागेन। अब म कसरी सुरक्षित हुने, बार यो। उप मेयर महतो अपना नगरपालिका के जनप्रतिनिधि आ ओकर परिवार के सदस्य सबसे समेत असुरक्षित महसूस करने उपराग कयलनि। आफ्नै गुरुजी आफ्नै भाइले हिजोको घटना पनि उहाँको भाइ आएर मेरो कार्यकक्षमा आएर पिट्ने समेत हात उठाउनु भयो। त्यसपछि सुरेन्द्र महतो भन्ने व्यक्ति अब आफ्नो ज्यानको सुरक्षा कसरी गरौँ भन्ने तर्खरमा म अब छु। अब म जनताको काम गर्न गएको, अब मलाई भन्नुहोस् तपाईँहरू मैले प्रेस मिट गर्नुको प्रमुख कारण चाहिँ म आफ्नो ज्यान सुरक्षा गरी पाऊँ भन्नेको लागि हो। गौशाला नगरपालिका वड़ा नंबर 2 निगोल में धर्मशाला निर्माण कर रहल छै, मुदा धर्मशाला निर्माण भ रहल जगह सार्वजनिक नहीं भऽ कऽ निजी भेल। स्थानीय जगदीश ठाकुर दावी कयला बाद विवाद बढ़ल छै। ठाकुर नापी के फील्डबुक में ई जगह अपन भेल कहैत अपन जमीन में भऽ रहल निर्माण रोकब जिला प्रशासन के निवेदन देने छले। एकर बाद प्रशासन कार्यालय ठाकुर के न्यायिक समिति में भेज देने छल। यह जगह के लक वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष श्याम सुंदर मंडल आ स्थानीय जगदीश ठाकुर बीच विवाद भेला बाद एहि संबंधी मुद्दा न्यायिक समिति में पहुंचल छै। ई जगह निजी व सार्वजनिक रहल विवाद मिलाब मंगल दिन उप मेयर महतो के कार्यकक्ष में भेल छलफल के क्रम में तनाव उत्पन्न भेल छल। वही क्रम में अपना ऊपर जान मारा के धमकी देल गेल उप मेयर महतो के आरोप रहल छै। स्थानीय तह में हो वाला छोट छीन विवाद मिलाब गठित न्यायिक समिति के संयोजक पालिका के उप प्रमुख रहबाक कानूनी व्यवस्था रहल छै।